Kasado na yung selebrasyon ng Fiestang Fernandino 2025 yung metong kareng Peka Maragula Cultural Historical Celebration in Ciudad. Ay may report ng Patricia Mamar. All set na ang siyudad ng San Fernando para king selebrasyon ng Fiestang Fernandino 2025. Bida Keti, reng migit 30 aktibidad, apapakit king gelingan, creativity at talento da rin Kapampangan. Nung ka rin, Sentro Keti ing mabanding kultura, herensya at tradisyon da rin tao San Fernando. Kapamilatan ng temang king panyulong ng balena pakamalan, ing kultura, kasalesayan at kasalpantayanan ali dapat makalingwan. Ing kapyesa na iti, sasalamin niya kanuking kasalesayan at maging king paninap ning San Fernando. Reng makalinyang aktibidad kapag nasan kanong ipasala kareng bayong enerasyon. Preserve tamo, itang namin kaya nagulan tamo. Itang etamo dapat papatdan. Kasi itong ikaming manungkulan, pitda tamo yun tayo pag-celebran, mag-umpisa ng patdan nung namin akalis ng kultura. Like, metong kareng activity tamo, reng kutsero. Magdahil tamo ngayon, pag-etalan dininan importansya. Bila ko na kutsero. Kaya ni anya itamo, talagang susuportan tala, reng itatagan tamo ang kutsero kaya Ciudad San Fernando. Metong mo naman kanong paralan ni Tibang pasiknangan ing turismo. To promote the city of San Fernando as a tourism hub in our country. And syempre, nandito yung ating mga candidates. It represents each barangay and the beauty of San Fernando inside and outside. Maragul kanu papil ing komunidad para king tagumpeda reng balang programa. We are harnessing the community involvement and the participation going to the commitment. These activities, yung pansin mo natin, taon-taon mo ginagawa natin sila. So it's not just tradition, we are passing it to all the generations. Oreti naman, reng miyayaliwang aktibidad, kilob ning pabulan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.